hayi umdlalo udlaliwe sibili but sikubonile lathi sihlolahlola umdlalo siphele ukuthi ihlandla lokuqala sidlale bekungani ngitshilo ubhanga leya umayini sakwazi ukuthi sithole igoli besidlala sibili sipasa ngendlela esifuna ukuthi sidlale ngakhona ku-Cape United Football Club kodwa ngehlandla lesibili kube lokunzima kancane ngoba besingasagcini ibhora kuhle iyawumayini layo yangena njengeteam athi sifuna ukuthi ithole ukubiza ukuhlohla angithi basivimbezela kwelethe icele legceke leground angithi kodwa into esithabela esiyenze kuhle sengazange sayenza kuhle baze basinqobe Harare ukuthi asanga sivimbele igate lethu kuhle Harare kodwa lapha silivimbele kuhle singelabhora sime kuhle sibili lokungena besingena sibili ngule dlabuzani sahlohla igobho lenhla njalo engqondweni hayi bese ukukhala ibhobo kuhle sibili so siyathaba ngalokho kodwa hayi labo badlale kuhle kakhulu nje abantu ade besegcikeni lapho